Itura-ini ria Kisanju counti-ini ya Kajiado ni muci wa Tomako wa ukuru wa miaka 27. Nyumba ici igiri ni cia atumia ake Elizabeth Mako na Joyce Mako. Na mugaro na uria gwiciragio ati atumia a muthuri umwe ni thu nene, atumia aya eeri ni arata a hakuhi. Nilijaribu kumkataza, lakini ilifika mahali nikaona ni uamuzi ambaye ameshaufanya. Na pia nilimwelewa kwa sababu aliniambia anawapenda wote wawili na anawapenda kwa usawa. Hakuna yule anampenda zaidi ya mwingine. Ama kwetu mimi ndio first born. Babangu akona bibi wawili. Na huyu wa kwanza, mamangu ndio wa pili, mimi ndio first born wake. Mako macemanirie na mutumia wake wa mbere Elizabeth uria riu no ukuru wa miaka 25, miaka 7 mithiru. Na riria mutumia wake ri wa ukuru wa miaka 23 okire ayukirio ni wa mbere o wega na magiturania nyumba imwe atanakirwo yake. So wazazi hawakuchukua kama ni kitu ngumu, walinichukulia tu kama ule mwingine. Venye walimchukilia walinipokelea vizuri. Na haha muthuri agatariria uria macemanirie nao eeri. Kitu ya ajabu, tulipatana na huyu mkubwa wakati wa kiangazi. Kihamisha ng'ombe. Patana naye akisoma. Tukaongea, tukapendana, akasoma. Nikaamua nitamtoa shuleni. Lakini akakuja tukaona. And then huyu mdogo anaitwa Joyce. Tulipatana naye tukiwa na Eliza. Nikawapatanisha kwanza. Wakaongea na tukaelewana, akasema tuko sawa tukiona wote watatu. Muthenya umwe tu muhituku aya atatu marari na igongona ria kuririkana kihiko kiao kia miaka 3 kiria kiyukitio na njira nene ni aciari, arata o hamwe na andu a itura riri. Kurumirira igongona riri ndirahwa muci uyu o ta mutugo uria gukoragwo kuyukitio ni ruriri rwa ukabi, thijo no irathi na mbere ari njira ya kuyukia kihiko kia Mako. I'm not doing the wedding like a wedding. Nimefanya traditional. Na traditional kama babangu vile nilikuwa namuona anakuja akiwa mlevi ama anakuja akiwa kwenye ametoka, akifika anafikiria kwenye anaenda. I think so ana decide tu akitoka kwenye ametoka anaenda kwenye anataka. So hata mimi nafikiri nakujanga tu nikifikiria nitaenda wapi ama jana nilikuwa wapi. O mutumia ena ciana igiri na wendo wa aciari ao matingĩkũrana kana nĩ anyina mwanya. Kwiragwo ngoro ĩrĩaga kĩrĩa yenda na kũrĩ Tom gũkorwo arĩ na atumia erĩ to ũndũ wa mũtugo kũrĩ rũrĩrĩ rwa Maathai, ĩndĩ nĩ nginya gũtĩka hĩndĩ ya magongona makĩria kũrĩ rika rĩake. Ngĩribotera Inooro TV kaunti-ini ya Kajiado, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanjikũ wa Kimani.